Ki pulit kejela haka arpu praterik jemang arajar arpusan kira yok kemno runar ubala kelia kaskat kowe kena skol home sosun. Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills uba Vivek Siem ula pentip runar ubala syakem udah ubala tep kerteng kemuhiman gogoy ubala don arp saus nem kerta pada yok kemi una jorhat kejela asam. Ki pulit ke special team apa gejingelam ikong Lavinia Kongwang rengkat gejinge trailang bat ki pulit ka Ladiogar Outpost na Jorhat. Kila penolong ya kejeng kendra bekili okab yau himan gogoy na kowe ke yeng ka bulasa bat lagi bahayeng. Kabadan hagasnong bamku kurachwa. Ki pulit kilo kurup no ke mobile phone jo bat kiwai ki sakhi satar. Superintendent ki pulit ula pentip ba uhiman gogoy udai ublasha ujor Hatiok Police Station poki kendon jong ke BNS Act. Kumta ya uhiman onra syaka District Court Jorhat bantian bishar bat hadian bekli ojingbet onsara apa diu syaka yang syari hasilong ban yo bantian bishar. Superintendent ke pulit ula pentip bo uhiman ode ubjumlian mande akum kini kam kam akor. Bat laju ujor artli ki ejahar ke bekentup ekawai haka thanat lomding jeri bat kawai haka sadar police station hapok an pokso. Hadian bekawai kenda kelas alek kam akor hono runar haka kat kendai terik jemang.